إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي علماء المتقدمين والمتأخرين والشهداء والصالحين جميع الأنبياء والمرسلين أهل المعلى في مكة المدينة وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني أبي يزيد المستمي أئمة المجتهدين أئمة الأربعة إمامنا غزالي إمامنا الماتريدي إمامنا أشعري شيخ معروف الكرهي وإلى آبائنا وأمهاتنا وعصوننا وفروعنا وأخواتنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وجدنا وجداتنا وقرابتنا وأهلنا مشايخنا وجميع أساتذتنا من الأول والآخرين هدية كهم سايكم أرجيك حارسون كمعروف كعبد السلام عبد السلام كمعين كسيحب الدين كرئيس كنهراوي حج مزكي ولا روحي حبيب شيخ بن عبد الرحمن أسكاب وإلى روحي كعبد الله بن عمر وإلى روحي وإلى روحي كرم كرني وإلى روحي حسن بدكات ياسم نور بدكات وإلى روحي حسن بدكات ثم إلى روحي مساي استغري مساي بصورا وعنصري مفورهم ثم لستن مفضلي وستن بغوي أستاذ بصري وإلى روحي أستاذ يمين الدين معروف وعنصرهم وفروعهم ثم إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحصل الله جميع حاجاتنا ومقاصدنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nomor 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakalan cerita sopo Al-Karabisi Imam Al-Karabisi anna Syafi'i satun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku su'ilah den suni pirsa sopo Syafi'i an syai'in saking suwiji-wiji minal kalami saking ilmil kalam. Tiba mongko muring-muring emosi sapa ya si Imam Syafi'i. Wa qala lan dawuh sapa Imam Syafi'i sal takono sira an hada saking ikilas syai'in Habsah al-Fardah ing Imam Habsah al-Fard wa ashabahu lan pira-pira sahabat Habsah al-Fard azahum muka-muka nginohum ing yosindi Habsah al-Farad wa ashabahu sapa Allah Gusti Allah. Cerita aki pesera Imam Al-Karabisi bahwa Imam Karabisi adabu anna Syafi'i pernah etanya aki tentang masalah ilmul kalam. Ilmul kalam boleh dikatakan kaum al-Khawarij, kaum yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah tentang tauhidnya atau keluar dari Al-Quran dan hadis. Ya nopo etanya aki masalah tauhid orang sekeluar dari ahli sunnah wal jamaah pagodibah lantas emosi Imam Syafi'i reng Imam Syafi'i marketanya aki masalah ilmil kalam. Lantas Imam Syafi'i ada busal an hada Habsah al-Fard tanya Mas Aryada ke Imam Habsah al-Fard ahzahumullah edu'aki oleh Imam Syafi'i mantar Allah menghina ngina-ngina dek ke Habsah al-Fard titik walamma maridah lan arikalani roro sopo as-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dakhalah mongko melebu alaihi atau dakhalah mongko medayo atau mi alaihi ing atas Imam Syafi'i sopo Habsah al-Fard Pakola mengkodawu sopo Habsu lahu maring Imam Syafi'i man iku sopo ana utawi ingsun. Pakola mengkodawu sopo Syafi'i Habsu al-Fard la hafidakallah mugi-mugi orang rokso ka ing sira sopo Allah Gusti Allah wala ro'aka tegese mugi-mugi orang rokso sopo Allah ka ing sira hatta tatubah sehingga tobat sapa sira mimma saking barang anta utawi sira iku fihi indar mah
Ning situng ketika Imam Syafi'i neko sakit. Lantas nyambangi ke Imam Syafi'i Habsu al-Fard, orang si ahli ilmu kalam. Lantas Habsu al-Fard niku ada bu di Imam Syafi'i, siapa kok ya? Tanya. Bik nyambang ini kan. Sampean kan Habsu al-Fard, mantar Allah Ta'ala tak ngerak sedek sampean, sehingga sampean atobat dari bareng seberi sampean. Artinya sampean kalau sudah keluar dari ilmil kalam yang keluar dari Al-Quran dan hadis, mantar Allah Ta'ala ngerak sedek sampean. Kalau sampean sudah keluar, artinya ada boneka bahwa Imam Syafi'i ini kok tidak setuju dengan ilmil kalam yang kaum khawarij, kaum yang keluar dari ahli sunnah. Wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i aidon halemane law alima lamun weruh sapa annasu manungsa ma ing barang bil kalami endalem ilmul kalam bayani minal ahwa isakim pira-pira hawa nafsu jawabila farru mongko yaktini melayu sapa nas minhu saking ilmil kalam firarahum koyok lumayunik nas minal asadi saking macan. Imam Syafi'i dabung sambil sakit Imam Syafi'i, andaikan saja manusia tahu tentang masalah ilmil kalam niku dari hawa nafsu, tamtona kaum tamtona manusia la farru minhu, tamtona manusia niku melarikan diri dari ilmil kalam. Seperti buruna kaum, buruna manusia dari macan. Niku saking napa gila, saking lok sainah ilmil kalam, yang ilmil kalam sudah keluar dari hadis, sudah keluar dari Al-Qur'an. Wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i aidon halemane idza sami'ta takalan krungu sapa sira ar-rajula ing wong lanang tinggai rajul yaqulu hale dawu sapa rajul al-ismah ing aran. Maknanya al-ismu utawi aran, huwa iku utawi ismu, iku al-musamma kang di kahanan kang diarani. Awairul musamma utawa liyani kang den arani. Pasyhad mongko naksinono sapa sira bi annahu kalawan satine rajul iku min ahlil kalam saking ahlil kalam. Min ahlil kalami saking ahlini ilmil kalam. Waladinah lan ora ono agama iku sampurno lahu maring rajul. Malah Imam Syafi'i debu denteng mun sampian pereng ndak situng orang laki debu ndaya al ismu wal musamma sekoce nyamar ya nyamana kahanen aja pengeras kan nyamana kahanen nyamana lencak nyama kahanen ti nyaman iku nyamana kahanen huwa al musamma awayurul musamma utaba lain nak nyaman kahanan. Lah nyaman apa? Nah, ini membingungkan, seperti membingungkan nih. Saya kuatnya nyamar ya nyaman kahanan, utaba benih nyaman kahanan. Lah nyaman apa? Ini kan membingungkan. Lah mun beda orang ngocak dan tocan Imam Syafi'i saksikan bahwa orang niko orang laki niko termasuk min ahlil kalam. Mak contoh dan toda. Allah Ta'ala niko kan beda. Wajib badan Gusti Allah mun kocak tada sampean bikulah lo percaya mohal. Terus dalil, apa dalil? Dari dalil ni ko bade dua. Bade dalil ijmal, bade dalil tafsil. Mana dia dalil ijmal cuma cukup ngocak aki petong langit, petong bumi. Mek tahu Allah coba bade, podane bade petong langit, petong bumi. Cukup pon nek nyama dalil ijmal. Lah mun orang neko tak tahu dalil neko ulama khilaf. Bedengaranin orang neko masih kafir, bedengaranin orang neko tetap cukup ejawaki di nerakan Allah. Karena tahu Allah Ta'ala beda tak ngakui dalil. Cuma iman orang neko khilafin oleh ulama. Untuk kula sampian kempang ngakui dalil ijmal bainlah. Allah Ta'ala mik beda, ibadah Allah Ta'ala. Apa buktian Allah Ta'ala beda? Bedena petong langit, petong bumi, nutuaki je Allah beda itu cukup sudah. Ngakui dalil ijmal. Kalau dalil tafsil, tentak dan dalil tafsil niku, ya pada ki Allah Taala beda. Mi tahu cak beda, ya beda petong langit, petong bumi.
Badan petong langit, petong bumi, dalil bahwa Allah tak ada. Tanya boleh. Apa dalil dia badan? Apa tak ada? Dua. Badan ia karena Gusti Allah sehingga baik. Tak ada sama tak ada Gusti Allah. Ari bilan alam ri petong langit, petong bumi ban saestena tak ada bilan. Pas badan. Jadi kan? Pas badan. Tamto namun bareng asal tak ada pas badan. Beda sama beda. Siapa sama beda? Gusti Allah. Dah tanya boleh. Allah sih beda di rumah. Lah ini kok khawari. Tahu sada pada Gusti Allah. Beda di rumah Allah. Benda remah cara ngabai Allah Ta'ala. Bisa apa Allah Ta'ala sing ngabai. Ini tak usah ada Gusti Allah. Ini kok nyaman terlalu ke dalam. Ta'amuk nyaman. Terlalu ke dalam. Ini kok pendapat-pendapatnya orang ahli sunnah wal. Pendapat-pendapatnya orang luar ahli sunnah wal jamaah. Ya peringin Allah Ta'ala. Peringin malaikat Allah Ta'ala ngabai. Lah dan tahu. Dianggap Allah Ta'ala itu gak kuat. Lah ilmu kalam yang seperti itu adalah ilmu kalam yang sudah keluar dari Al-Quran dan hadis. Dan tahu, ini ku karpe. Kula sampean cokop pun. Kangkui kula sampean. Mek tahu Allah Ta'ala jak dingin. Allah wujud kidam dingin Allah. Ya polan beda petong langit, petong bumi dan tetap pun. Allah Ta'ala mek bekok mek langkeng Allah Ta'ala mek tahu. Ya beda petong langit, petong. Ini ku cokop pun sampai du bolo ngakui ini ku cokop polan beda petong langit, petong bumi. Qala dawu sapa Az-Za'farani Imam Za'faron. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Ya napa dawu Imam Syafi'i hukmi utawi hukum ingsun bi ashabil kalami endal wong kang andune ilmu kalam. Tang hukum dek ka orang sandi ilmil kalam ayudrabu yen to dipukuli sapa sahib bil jaridi kelawan papai kurma. Orang sandi ilmul kalam ria seharusnya can Imam Syafi'i etokole yang kalaban papa kurma. Wa yutopu lan diubengaken sapa bihim sahib bil qabaili endalem pira-pira pedukuhan. Wal asyairi lan pira-pira ruangan edindah sanksi ro aleng-leng ning pedukuhan aleng-leng ning ruangan. Wa yuqalu lan diucapaken apa hada iki ayudrabu bil jaridah wa yutafu bihim fil qabail iku jazaa'u man walsani wong taroka kang ninggal sapa man alkitab ing kitab wa sunnah lan hadis. Iku jelas sipun. Bahwa ilmil kalam sesabdoh oleh Imam Syafi'i adalah tauhid adalah ilmil kalam yang sudah keluar dari Al-Quran, sudah keluar dari hadis. Termasuk mujassimah, Allah Ta'ala kocain acetak, Allah Ta'ala kocain akopeng, Allah Ta'ala kocain atanang. Niku mujassim, niku yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Ampun. Ini kan wa yuqalu lan diucapaken apa hada utawi iki ayudrabu jazaa'u man tarakal kitab walesane wong kang ninggal ing Al-Qur'an was sunnatah lan ninggal ing hadis. Nika kula ingat dek ceritana situng cerita yang mana di sana ceritane kok cerita aki masalah anak. Anak ni kolok norod da orang sepuh. Padahal tujuan anak ni kebaik on ke haji. Permisi dah ibu. Kula nyon izin kula ngelakon haji. Betul. Lantabi orang sepuh bini ni tak bagi. Ajak nak, ajak. Lain tahun bayi mau ke haji kaki. Padahal itu baik loh. On ke haji tak bagi bi orang sepuh bini. Ajak nak, ajak. Jadi. Abu, pikir beng nak kana on. Lah sering kok ri tujuan baik. Tapi apalah maka tak ridho orang tua. Jalan baiklah. Jalan nak kanak ni kan. Padahal ni kau semak di antara Mekah dan di sana orang ni kau. Katakanlah dari negara Yaman jalan ke ni. Nyampai di pertengahan jalan. Malam nak kanak ni. Badan Isa pun biasanya saya kocai sehari semalam perjalanan sehari ni kau adalah saya bitong aben. Malam ni kau harus istirahat. Tadi Pak, napa nyaman saya kocak akib du pemondukan gua. Kan badan yang kitab dua pemondukan. Du pengenepan artinya malam neko ambu. Tak jalan. Tadi badan yang masjid nak kanak neko istirahat. Niku tujuan dari rumah, niku tujuan untuk menunaikan ibadah haji.
Cuma orang tuanya nggak setuju gitu loh. Lo iri donin bi orang tua. Lo anak-anak kela andi pendapat. Lo engkau yang lakukan haji. Tangreng tua sedari do apa perlu nah? Ada hubung nabi tangreng tua. Padahal ada hubungannya make ibadah bareng orang sepo. Saking muljan orang sepo. Nyampe bening masjid, tedung bening masjid. Tahu-tahu bede maleng, bede kuntoneng, bede maleng, ngecok, ge, pon oleh borong, kepong-kepong, elang bening antaran masjid niku. Tek kening maleng saungkun tek kening. Jadi diperkirakan kelaban orang semedak ni mampunya masuk dalam masjid. Dalam masjid ni ko jaga tedung solat malam orang ni. Solat tahajud tengah malam kira-kira pon jam 2. Ki solat. Buat ria maling pura-pura solat tahajud pekat ni. Padahal bukan itu maling buruh. Ani orang nginep solat malam bade kunton itu dah garap ini ku. Langsung cara kai kunton ko motilasi. Apa motilasi? Itu ketok tanah ke ketok, mata ne congkek, kopengnya ketok, sokone ketok, kulu orang. Arilah. Cepon, arilah belis ne orang ngecok. Ya Allah. Akhir epekol nak kanan ni. Epekol, sambi, yumu maki. Ngarata nyambi KTP kok mangken lo bakta KTP. Seneka. Arilah pengumuman semekol ngocak. Arilah belis ne orang ngeco andin orang ya rialah buktena mangka cakan case durung ngeco ance sampai ngecok kada ria detina ari tade kakinya tade tangan tade matan tade telinganya tade ari balisna orang sing ngecok kutanak-anak niku jawab den cek ngebele deh ya cek ngebele ria balisna orang sing ngecok bene ari balisna orang seta oleh ridona orang tua dua ari balisna Nape Arya belisna tak oleh ridon orang sepuh. Arya belisna lah. Bener kok ngecok bener. Arya belisna orang saya tak oleh ridon orang sepuh. Nah, pada ini kebon. Akhirnya cerita niku sambil dapat dak rumahnya niku. Mungkin dari mulut ke mulut atanya tenger dak nakan ada. Tenger niku orang lawak. Dapat karang sono tenger dak gunting, tenger dua lauk sampai temu taman misale niku. Pekol nakan. Sabak dak teranin orang sepo wakilah cak nekil nih kok cak nekil kan kuntone aduna meda iya kakena akhirnya nyampe karen tuan meta seporo karen sepo nah akhirnya nak niku mate kalaban mate husnul khotimah niku sebagian ulama ngaren dentuk beda boleh cerita lain tentang bering orang tua niku cereng aduna sarip ya sarip tuh meda iya kakena dentuk ridho kau ada kakina. Lo karena ngucap ridho nggak boleh. Anggautan boleh. Alhamdulillah nak. Kopeng bareng teringa bareng. Niku setengah nakil begitu. Jadi karena orang tua niku bisa tumbuh boleh tanah dengan ridhonya orang tua nih. Sampai dan tolah orang sepo niku cerita. Maka kula mau jadi orang sepo sampean pengasete. Pon atanya mau nembuk bulu mati. Orang sepuh kuda mati. Entah mereka kuburan. Pandu ini kok. Mafil hayat fil mamat. Di waktu hidup atau waktu mati sama saja. Entah sampai. Pas semua abid bade kusah maja yasin. Soal bi orang tua dan tepat bikin aku matamu. Muncul sekejap karo tahlid. Abdul dzikri la ilaha illallah. Abdul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Durasa doa. Bereng tua neroaro. Jadna meja sekejap enggak kena. Kok kita mereka rong? Gimana? Maafil mamat, maafil hayat fil mamat. Kita jajal sekejap baca yasin, baca tahlil. Mun tak tahu baca yasin, baca Fatihah ping selekor kali tah, ping 40 kali tah. Tetireng tua sedeng mereka rong. Yalah nak Pak lemole nak, ya laulai 40 ni lah mereka rong kol. Kadang cakap cara lebih betul. Bula tahu rasan orang tar kuburan. Cigal kadung cerita nekon. Tar kuburan tanya hakim. Entar aku majin aku. Entar kau kuburan cong. Kuma kuburan. Iri tak temu tang kuburan mak. Kok neneng jembong ni lah. Tapi lepas ada bayi makin neneng jembong. Tapi lepas ada bayi nak makin neneng jembong. Nak. Terus kula jawab dan tu boleh jawab. Maji. Lebih saya sampean entar kuma kuburan ring sepon sama. Seboro. Kuburan dia ji. Kuburan di baran. Kuburan yang mantin. Allah disuruh. Kau tidak sengkan saya entar. Entar maji. Neser
Semain baiklah. Pada bi orang matamoy maji. Sampai matamoy koreng sepo, matamoy diri Jawa nang Jembong, Bu, ya kirim nah. Iya tak apa-apa. Tapi ya langkah baiknya kalau masuk ke compok pas mau ngomong ambil orang sepo, niku baru lebih utama. Cenah. Udah tuh tak jonggon. Oke, tinggal bola. Makai banyak durin bola entar dah gusek. Jadi cepat tanggap nak kanan. Orang ini sepo cepat tanggap. Ya Allah. Jadi niku sama dengan wa yuqalu hada jazaa'u man tarakal kitab. Inilah balasani wong sing kang meninggalkan kitab dan hadis. Wa aqadalan ngalap sapa man fil kalami indal ilmil kalam. Ya, meninggalkan kitab, meninggalkan hadis, malah mengambil deka ilmil kalam. Ilmil kalam yang keluar dari Quran dan hadis. Wa qala lan dawu sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Situng neko. Selentulah. Orang raja ni kemana cerita aki ni membawa barokah. Imam Ahmad imam pan. Termasuk napa figur-figur kula sampean. Imam Ahmad. Imam Ahmad ria nyamana napa sih nyaman humul. Humul neko nutupin dek kebagusan abang ni tutup abang. Takok beda orang ngetela abang ni kebagus tutup. Bula bari entar Wonorjo ki. Du malam lagi. Du malam entar Wonorjo. Cepian batu neko lendang seneng kitab, tadi entar dak kitab. Neku kitab mutolaah tak kira sebelum mutolaah ni kemudian makin banyak orang nyimpang jadan. Dah kadung senang dak kitab. Eteku senang kitab. Akhirnya pada orang nyimpang jadan aku tak soplokan. Tak soplokan kelampin tak pasangin ni kelampin. Buka kancengan niku. Pas sarung aceng nyeceh. Muranutin mun. Abdurrahman dah dan Abdurrahman dah. Oh engki. Murah entar kula salam. Tenger dak kula sama. Engki. Neko orang hafat Quran pernah diundang sampean wong taman. Jadi kula tak tanya, "Cepon sampean tinggal umur rajin engki?" Tak soplok gandeng to. Ngene, padahal wong alim iku. Wong alim kate apal Quran, ambil artine Quran. Tak apal lafaz to, apal bi maknana, apal kitab ni banyak si apal. Takrib termasuk mu'in setengah apal. Dan to sarung ceng-ceng saja. Niku jenengi humul, humul. Takut kita lah orang mbak aben alim je ria. Hari orang sebenar dan to niku banyak. Setiap enten. Aduh surban aral kerelar, ngerti? Padahal tak tahu macam pengkir sulam tor kadang. Baca sulam tor kadang tak tahu. Wah mun surban mah pernah tajak lajak tasbih ke kalong, jobaan. Takut temu neko cek orang dan to. Padahal eling amen. Pernah diundang sampean. Merosapai nikula, merosapai sip penakan nikul. Seperti taman. Tak sepuluh kan. Bulu kita bengal rongaroh bulu, bulu kita pak mapan bulu. Kita odus bulu ke. Bulu salah jaketan, ada orang cek alim akuan. Kalang kok birin. Mulai boleh nyunggol gobis nih. Gobis langsung. Ya Allah. Neko khumul, nyaman khumul. Allah mayarham Kiai bula Ki Hasim Podokaton nih. Ki Hasim Podokaton ni ko yundang musyawarah tingkat nasional. Saya berdeneng bangil bien. Ki Hasim diundang. Nampak sepeda pancam lain buat motor bilan. Buat oplet bilan ke, ibu oplet mo. Oplet ni ko bilan ni ko pon mapan pon tempat. Dah Ki Hasim ni nampak sepeda pancat ya ada ibriin. Napa nyaman? Rabunan. Apa bahasa ni rabunan ni? Pak adengan ni ko lo, sing perengin ni ko rabunan ke. Rabunan. Sabak ya ada sabak itu marah. Bi melek langsung kok makin langsung ya tarak lantar ini. Teron demam orang jadi can orang nelat nyeladon. Demam. Tutuk dek ngarepe masjid langsung ya kalak sepeda. Oh, Ki Hasim. Apa yang Ki Hasim ni jago no? Ki Hasim. Jago no Ki Hasim ni termasuk jago ni Pasuruan bilang. Ki Hasim. Orang se napanya mana maham kitab ni ko mendetil maham kitab. Apal ni ko kitab takrib bimu'in ni ko afal. Tapi jak ni ko enten musyawarah ke ngono, tut nyambi rabunan bi ni antar kelantar ya ada ni. Bi orang kita salamin orang. No, ngajak haji mu'in lagi. Guru na Ki Abbas ni, Ki guru bulan ni. Malah nek mulang ko painul yo. Nek maulang tertutup abi ni. Kau 5 menit
Jaga ini terus kita apa gina, merepar kita apa gina, terus lagi bacaan nih, kita terus lagi. Ki ngesain. Koyok ngono. Iku jenenge humul. Lah Imam Ahmad humul iku dento. Pan kulakune kentar ke pasar Imam Ahmad. Nyambi jarum. Dadi tukang jahit, cek mungkin Norjo nang pasaran iki, nang kir jalan kir laut, bilang saya jualin telur. Ki pada orang polai jahit sandal. Dadi tukang jahit sandal, bade pinggir pasar. Pola sandal jahit aja semua. Kini Kak Ahmad. Padahal iku Imam Ahmad. Tukang jahit sandal bade pasar. Saking takone temu aben ngaleng cek ngaling asara. Takok temu nek gorengan. Ben orang alim dia, makita ngaku itu mau alim. Sastra bahasa niku lain, cara-cara nak debu niku lain. Jadi temu pun. Senega. Gini sekone toretero nih kang. Wa qala lan dawu sapa Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal la yuflihu ora untung ora bejo. Sapa sahibul kalami wong kang anduni ilmil kalam abadan ing dalem salawasi. Wala takaduh lan ura parek sapa sirah taruh ningali sirah ahadan ing wong siji. Nazarah micara sapa ahad bil kalami ing dalem ilmu kalam. Illa angin wa fi qalbi iku ing dalem atini ahad dahlun utawi kerusaan. Jarene Imam Ahmad tidak beruntung orang sandi ilmu kalam. Ben semak kakeh ningalen bicara dak ke masalah orang ilmu kalam. Kecuali orang tak bisa ngomong dak ke ilmu kalam kecuali ning aten neka adalah kerusakan beda rosak ning aten neka sehingga ngomong dak ilmu kalam wa balagho lan banget akan sapa Imam Ahmad fi zammihi endalem motoni utawa nyacate ilmu kalam ban Imam Ahmad niku sangat mengetaki endalem moto dak ke ilmu kalam hatta hajaroh sehingga ninggal sapa Imam Ahmad Al-Harisa ing Haris Al-Muhasibi Haris Al-Muhasib ma'azuhdi sumartani toponi Haris wa waraihi lan warai Haris bisabab tasnifihi kalawan sabab nganggiti Haris kitaban ing kitab firraddi endalem nula alal mubtadi'ati ing atase wong ahli bid'ah. Imam Al-Haris Al-Muhasib niku adalah teman dari sahabat dari Imam Ahmad. Niku ditinggal oleh Imam Ahmad. Tek kancan Nabi Imam Ahmad amarga nabi kala ngarang atau nabi kala ngarang dak situng kitab. Kitab niku kaangkui nolak dak orang ahli bid'ah. Dak orang ahli kalam niku itolak kalaban angkitna Imam Al-Haris. Niku tek kancain kalaban Imam Ahmad. Maring Haris wayhaka cilaka sira utawa kurusaan sira alasta ana ta ora ana sapa sira iku tahki nyeritaaken sapa sira bid'atahum ing bid'ai mubtadi'ah awalan ing dalem kawitane summa taruddu mongko kari-kari nula sapa sira alaihim ing atase mubtadi'ah malah ada bu Imam Ahmad daga Al-Haris celaka kamu. Apakah kamu menceritakan dak ka orang ahli bid'ah kau cak bid'ah pertama kali sumataruddu alaihim pas kakeh nolak dak ka ahli bid'ah alastah ono toh ora ono sapa sira tahammalu gelemaken sapa sira annasa ing manusa bitasnifika kelawan oleh nganggeti sira ala mutalaatil bid'ati ing atase ningali bid'ah wa tafakkuri lan mikir fitil kasyubuhati ing dalem mungkun-mungkun pira-pira syubhat dadi payat moko ngajak sapa sira payat moko ngajak ing tasnifihim apa dalika mungkun-mungkun tasnifika ila ra'i maring ningali wal bahsi lan bahas apakah kita aglema kidak manusia ngangkit riya kalaban ngangkit kakek dak kanengalen bid'ah ben mikir dak mungkun-mungkun syubhat karena ngangkit kitab sangkuy mengantisipasi dak kamu tadiah sehingga orang deki nengalen dak kitab kakek payat dalik ila ra'i wal bahsi pas ngajak dak ka napa kala dak tasnifik
Apa dalika mungkin tasnifika pas ngajak dak ka manusia angkit na kake dia ila ra'yi dak ka ningalen wal bahsilan abahas. Wa qala lan dawu sapa Ahmad Imam Ahmad rahimahullah. Ya napa dawu Imam Ahmad ulama ul kalam utawi pira-pira ulama ilmu kalam. Zanadiqah iku kafir zindik. Ilmu napa kala ulamaan ahli kalam aniku termasuk orang kafir zindik. Wa qala lan dawu sapa Malik Imam Malik rahimahullah. Ara'aita ana ta ora ningali sapa sira inja'ahu lamun teka hu ing mutakallim sapa man wong huwa utaiman iku ajdalu luih alim-alingi wong ahli mujadalah minhu saking mutakallim ayada ana ta ninggal sapa mutakallim dinahu ing agamane mutakallim kula yaumin ing dalem saben-saben dina lidini jadidin krono agama kang anyar yakni negesi ingsun Malik anna aqwalal mujadilina satu ni pira-pira pengucape wong ahli mujadalah wong ahli propatu iku tapawut kacek terpaut didhawuh Imam Malik apakah kita ningalen apakah kita apa araita ana ta ora ningali sira apa bantak ningalen inja'ahum lamun dateng dak kamu takallim sera orang tining orang niku lebih alim-alim mah orang ahli mujadalah tentang ing dalam masalah ilmu kalam ayada udinahu apakah bisa ninggal dak agama mutakallim tiap-tiap hari karena agama yang baru yakni anna aqwalal mutajadilin saung gunepan berempan dabun orang ahli mujadalah niku tatapaut terpaut kacek maknani. Wa qala lan dawu sapa Malik rahimahullahu aidan la tajuzu ora wenang apa syahadatu ahli bid'ah apa ngadiri ahli bid'ah ngadirin dekah tempat orang ahli bid'ah enggak boleh jari ini Imam Malik wal ahwa lan ahli hawa nafsu orang seahli hawa nafsu ngadirin sampai ndak kasah tak oleh ropan napa ahwa niku adalah orang seandi ilmil kalam. Faqala mengkodawu sapa ba'du ashabihi setengah pira-pira ashabi Imam Malik bitakwili endal takwilani la tajuzuk dengan takwilnya lapat la tajuz apa takwilnya takwilnya ku ngeramal ramalan ramal paman beda orang misalnya amimpel ketelak bulan ini kau ramal pun. Bulan dia kan orang seneng. Banyak orang seneng. Siapa sebab tidak bulan? Nah, ini kau ramal lagi. Oh, dia kesenengin orang. Ini kau ramal. Nyaman ramalan. Takwil nyaman. Takwilani. Lah, takwil ramal lagi dan itu. Jadi diramalkan seperti itu. Bada amempeh. Mbak ni kekeri kembang. Kok malam amempeh kekeri kembang. Oh bade nak kanak bini senang pon kempeng deh biasa neng senang nak kanak bini itu loh era malaki dan tone ko nyaman takwilat nyaman takwil dan tone ko nyaman takwil ngeramal maknanya ya ramalan Pakola mengkoda wasapa ba'du ashabihi pi takwilihi endalem takwilani la tazuzu syahadatu ahli bid'ah tidak boleh menghadiri tempat-tempat wong ahli bid'ah, tempat-tempat wong ahli kalam. Ya apa tawilani? Innahu satuni Imam Malik. Iku aro dengar no sapa Imam Malik bi ahlil ahwa kelawan ahli ahwa. Ahlal kalam eng ahli kalam, ahlil ahwa niku ahli hawa nafsu niku adalah ahlil kalam. Ala ayyi madhabin ing atase endi-endi dalan kanu ono sapa ahlil kalam. Wa qala lan dawu sapa Abu Yusuf Imam Abu Yusuf dabu man utawi sapani wong iku talabah kang nyupri sapa man al ilma ing ilmu bil kalami kalawan ilmil kalam tazandaqah mongko kafir zindik sapa man kini kemen barang siapa yang nyari ilmu kalam yang keluar dari Quran dan hadis niku orang yang menjadi kafir zindik. Wa qala lan dawu sapa Al Hasan Imam Hasan la tujadilu ojo madoni sapa sira kabeh ahlal ahwa ing ahli hawa nafsu
Enggak boleh madunin dak ke ahlil ahwa, ahlal ahwa. Wala tujalisuhum lan ora kena longgo sira kabehum ing ahlil ahwa. Duduk-duduk bersama itu enggak boleh. Wala tasma'ulan ojo ngrungokno sira kabeh minhum saking ahlil ahwa. Arapa? Polan selalu berteman, selalu beromong-omongan kalaban orang serosak, tamtan kulit sampean terpengaruh nantinya bisa norok napas sifat-sifat orang ongguan niku. Sampean kanca orang tak gena norok tak gena sampean. Nonton ya. Kanca biring orang tukang ngeber dere. Mak kita norok ngeber nyambi korong ada kian kan lah sampe aki. Kok tak norok ngeber kok. Iya kan nyambi korong padha bae nek kok ta'awan alal nape alas syar. Ojo sampai berteman kalaban orang-orang dipandang oleh masyarakat niku jelek. Wa qad ittafaqah lan teman-teman sepakat sapa ahlul hadis minas salaf saking ulama salaf ahlil hadis sepakat ala hada ing ngatasi maidu ilmul kalam. Keangkui maidu ilmil kalam, keangkui tak setuju de ilmul kalam. Walayan hasiru lan ora ono kringkes, walayan hasiru lan ora kena kringkes apa ma barang. Nukila ditukil apa ma anhum saking ahlil kalam minat tasdi minhu anhum saking ahlil hadis. Minat tasdidati saking ngepot-ngepote fihi endalem ilmil kalam. Pokok cara pokok dan ulama ahli hadis minas salaf semuanya niku tidak setuju dak kabadan ilmil kalam yang sudah keluar. Kharitman wa qol dawu sapa yasin di ahli hadis masa kata ora meneng anhus masa kata ora meneng nacat-nacat anhu saking ilmil kalam sapa as-sahabatu para sahabat tak nengen mencaci maki sahabat tentang ilmil kalam. Ma'annahum semartani satuni sahabat iku a'rafu luwih weruh bil haqaiqi kelawan pira-pira hakikat wa absahu lan luwih fasih bitartibil alfadi kelawan ngurut-ngurutaken lafaz min wairihim ketimbang saking liyane sahabat. Lah sahabat niku posisinya niku a'rafu bil haqaiq lebih oneng dak kenyataan. Ben lebih pasek kalau ben ngurut khilafat min wairihim daripada liani sahabat. Kenapa? Karena kenapa sahabat niku melihat sendiri napa yang dikerjakan kanjeng Nabi. Napa mereng tibi napa seida buaki kanjeng Nabi, napa yang ditetapkan oleh kanjeng Nabi, apa yang dikerjakan kanjeng Nabi niku oneng tibi langsung niku para sahabat niku. Lah sedangkan lain tak oneng, cuma mendengar dari sahabat. Mun kula tak mereng dari sahabat, ngereng dari tabi'in dari orang yang mengikuti sahabat dan seterusnya. Wa absah bi tartibil alfat min wairihim ketimbang saking liyani sahabat. Illa li ilmihim angin krono werune sahabat bima kelawan barang yatawalladu cukul apa mah minhu saking ilmil kalam minasyari saking Allah kan sahabat niku secara global lah dan tahu dari ilmu kalam tak ada boleh nyambi kecubaan dak ke masyarakat nyambi kecubaan dak ke orang-orang sebadan yang keliling-keliling orang ahli kalam walidalik lan kerana ni mengkunukan ditutur qalah dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rujukan niku pedomenan digentok halakal munatti'una rusak sapa al mutanatti'una wong ahli bicara ilmu kalam rusak wong ahli bicara ilmu kalam dan seterusnya. Nikula patah dibalik 3 kali nek kocaki taukid labdi ning anu kebadu intu akid kilmatan bilabdiha kakaulikan tahan-tahan. Jadi satu kalimat kalau diulangi niku nyaman taukid mengukuhkan ndak perlu nego cuma mengukuhkan. Biasanya orang sepo mun kikir sengak le nak sengak le dan telo kali orang sepo niku menaukidkan mengukuh kita kok anak niku tak bener. Ning alfiah dan tani kapan cuma menaukidkan kalimat sayada dengan kalimat yang kedua.
Nape munati'una ail muta'ammikuna tegese wong kang jeruk-jerukaken fil ba'si endal bahas wal istiqsa lan amri ngetoaken. Ini termasuk ilmu neko. Setia Allah Ta'ala kan mereka boykap bibi Allah Ta'ala. Modelan mbak sedurung petong langit petong bumi neko beda. Kacek 50.000 tahun. Allah Ta'ala sudah selesai. Mari pun, mari susun kap bibi Allah Ta'ala. Mari napisnya mana, mari syuting kap bibi Allah Ta'ala. Jadi setia pasal aku apa Gusti? Dan niku terlalu ke dalam. Setia laku apa setia? Dan tahu saya jawab niku ponan. Oh, tak tahu kok dia. Setia ada tengang guru Gusti Allah je. Juk tojuk mun. Lah duruwat niku ponan ngerti? Lah tak usah tabang nek kunton niku tak usah. Ke mun ning hadis tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Ayo mikir dak apa, cak mikir dak zat Gusti Allah. Dar mesti area petong langit petong bumi langit me tak kelim rebu padahal ada tunjang nek kula pikir. Area kajena karsana Gusti Allah. Kajena kebasan Allah. Cak mikir, dar Allah Taala se me pasta anu re, dar Allah Taala udah nunjang bi apa re Allah. Tak usah niku terlalu ke dalam. Muta'ammik jenenge. Orang seajiruk-jirukaki endal masalah. Bil bahsi endal bahas wal istiqsa lan amri ngetoaken. Wah tahjulan gawe hujjah sapa sahabat aidon halimani. Sahabat ngebai hujjah boleh bi anna zalika kalawan satuni ulama ahlil kalam. Laukana lamun ono opo ahlil kalam minad dini saking agama lakana moko yaktini ono opo dalik mungkum ahlil kalam iku ahamul wikati ahamuma iku luwe wikati ni barang ya muru merintah bihi kalawan mas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Canet niku sek gawe hujjah sahabat mangkan sahabat niku sangat benci dak koreng ahli kalam. Andaikan ilmu kalam niku termasuk dari agama, laukana minad din lakana dalik ahammama. Tentunya ilmu kalam niku lebih aham, lebih penting saya perintah oleh Kanjeng Nabi. Tapi tidak demikian. Wa yu'allimu lan mulang sapa nabi tariqahu ing dalani dalik. Pas Kanjeng Nabi mulang dek kajalan dalik niku da ilmu kalam. Wa yusnilan ngalam Kanjeng Nabi alaihi ing atase dalik. Wa ala arbabilan ing atase arbabi dalik. Tamton Kanjeng Nabi mun pancen menting akidah ilmu kalam, Kanjeng Nabi ridho da ilmu kalam cari sahabat. Tamton Kanjeng Nabi niku mulang dak jalan-jalan ilmu kalam, ben ngalam Kanjeng Nabi da ilmu kalam. Pakot allamahum teman-teman muhruk sapa Kanjeng Nabi hum ing sahabat al istinja ing ilmu nisa suci. Malah Kanjeng Nabi saya bulangake cara nasa suci dar cara nasa suci ria. Niku yang dibulangkan oleh Kanjeng Nabi dak ka para sahabat. Kiku wapon ning kitab. Mun aing sakone kudu aing dateng. Dado, niku cara sesoce. Mun aing sakone kudu aing dateng dak bareng. Cek sampai bareng dateng dak aing niku najis sedekian. Dan telah dikeceplok bulan niku mun kan. Niku najis. Oh, dak sampai niku dateng dak na. Cek sampai bareng najis dateng dak aing sakone ria. Aing saya dateng dak bareng. Nah, selen to baru saja. Aing dateng dak bareng. Cek bareng dateng dak aing dan niku saya buru kaki Kanjeng Nabi. Cara-cara denten niku saya dengar kaki Kanjeng Nabi. Berempa air dua kolah niku. Neta dak remacaran sesuci, dak remacaran orang nyoceen bareng. Neta niku yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dak remacaran orang nabi istibro, caran sesuci. Niku saya ajarake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak mulang tentang masalah ilmil kalam tidak. Wanaddahum lan ngajak Nabi ing sahabat ila ilmil faraid maring ngaji ilmil faraid. Malah Kanjeng Nabi memberi semangat, memberi motivasi kanggo ngaji ilmil faraid. Kita arep cakan cengereng ngaji ilmul faraid. Untuk kula lambak bi Kiai Hasim Suropele. Abdurrahman bi ki masyhur ning Allah yarham. Bi husni ku apa sampean kate ngaji ilmu faraid apa kate ngaji ilmu falak dan tidak guna. Pikir budak kok mau ngaji ilmu falak apa tak nenenge teranian tok jeling matahari tok dan kan tentu ngukur arek tok ngondo dan
Ini Allah mayarham guru ni sampean saya gempang kau siapa jeneng? Yai Mukti ya. Eru sampean Yai Mukti. Yai Mukti gempang yun. Yai Mukti ini kegelaran non. Meripati ku sampai cilik. Kini merepat nak kini Yai Mukti. Cuma ngaji budak teranian. Ngokori sung. Berapa detik ku piro melakuni bentre matahari ku. Aceling aret tok ngaji bab are ngerti? Ibu budak teranian tu. Paduh. Janji mas sudah belum kotak ngaji dia tu iku. Tahu dah pes mun dia kau ngerti. Tahu dah pes mun dia. Kaki ngaji apa? Mau ngaji dia kakek ku. Nyaman kok ngoncang kaki pola benda tak cocok kejam. Nyaman kaki kok ngoncang kaki. Apa yang jalan boleh. Ngaji apa kaki? Boleh ngaji faraid tak boleh sanggup dan mun. Iya padu kau ayuk ngaji dia itu. Neko saking ngageje nih. Ibn akhirnya ngaji ilmu faraid ini. Malah kan yang Nabi memberi semangat, memberi motivasi. Neko kudu ngaji ilmu faraid. Lah ilmu faraid niku saking jarangin. Jarang ilmu faraid. Dikuasani ku jarang. Padu mulai ngajar tahun belum polo. Sampai saiki daun no sia. Daun no sia. Podo bareng matematika itu. Jenuh orang ini belajarnya ku jenuh sar, jenuh adol, tak eding apa. Tak eding badan. Iya ji, kaget kan marah kok ji. Tak eding. Dor, tak eding sal. Padahal tak eding. Nek sampean kok tu. Pak Sipak kan beda pemerintahan. Beda neng apa beda Imamuddin, beda neng Kesra ya sampean. Kok tu sampean kan undang orang tok beda. Sampean. Kok tu sampean. Malah beda neng kitab Rohbiyah, ono di kitab Rohbiyah iku ono keterangan gini. Sapan orang tahu ilmu faraid, berarti oleh ilmu Allah Taala separuh. Saking melarat. Lah kalau tahu ilmu faraid paham, ilmu faraid itu paham. Ada berarti sudah meraih ilmu Gusti Allah oleh separuh. Nah, ini. Soalnya sara kamenye ilmu faraid ini kok sara kamenye. Itu le ngalle ini kok sampai 4 kali ngalle. Nek nahunda ngale seperti contohnya mubtadaun zaidun wa adirun khabal in qulta zaidun adirun mani tadar ning alfian mun ben ngocak zaidun utawi zaid iku adirun. Jadi tiap-tiap mubtada pasti ropa, khabar pasti ropa, dan khabar niku mendukung menyempurnakan dak kabar dan mubtada iku dak le ngale wis. Mulai mangken sampai dina kiamat tak le ngale di mubtada pasti ropa ngono tok. Bila khabar pasti ropa dan khabar niku adalah menyempurnakan dekah mubtada. Tak apa. Le mun para ije pahala ngalle. Para ini ku ngallen paling tidak 3 kali. Ketemuan ruang ngalle. Niku melarate berikuntan. Ngalle. Kita aman, Pak. Napa? Kita aman di berat. Mun aku. Para ini, Pak. Yang kita bilang mun para ini itu dulu. Orang nasi bini letus lagi boleh tak terima maksudnya. Oke. Kan pancen badai Quran. Kan bagusan padun tadi Pak. Benih bagusan dan tahu saya. Dan tahu. Bila nikah ceretan dan tahu. Bila sedurung ilmu faraid niku etoronaki oleh Allah. Iku kudu wasiat dhisik. Mohon koyo sampean niku. Kudu wasiat dari wong tua lanang. Cung kon oleh ki, sing adik ni oleh ki, sing anu bojo ni oleh ki, dan toh kudu wasiat dulu. Jadi itu yang diikuti pertama dari wasiat. Orang yang tak mendapat wasiat tak oleh dak tunyan orang tua. Dan toh lambak niku dan toh hukum niku. Kayak kalau takut kene ko tak paham niku tadi fitnah tak paham niku. Mungkin kalau nek lambak nek ngatotoran hukum lambak dan toh. Hukum lambat nikah sedurung ilmu faraid niku diturunkan oleh Allah. Mun beda orang orang tua andi anak. Niku bagi teman. Nah, engkau mon mate sabar berenembong non kakena. Setiap berenembong non iun. Jajan embong ron non maan. Lawan embong pole don alin pole. Den tau. Tadi mon andi anak situng tek wasiat jari ya tak oleh. Den tele. Jadi lebet ning wasiat dulu. Nah, karena ikuntone ko ribut hukum niku ribut. Iya mau nih wasiaten. Bani kok tak pada nih. Temur embong bi berembong kan tak pada lagi. Laut embong bi dejembong tak pada. Jadi senoto napa kira Allah Taala noronin ayat dak Kanjeng Nabi ane kekalaban jalan faraid dibagi, ngerti tak? Dibagi. Tapi bagi ini kok tidak dibagi rata, tidak. Senega. Miturut orang sesemak dak mayit. Siapa paling semak dak mayit?
Contoh, haja anak gula. Haja anak gula, makin telok anak gula. Pas reng bini gula matian di tunya gula. Sepaneng semada gula saya rah. Ki anak gula, nego saulai. Senomor 2, bini gula. Nonton. Coba dari reng tua gula. Nonton. Sedangkan lain, tak oleh ponan. Iki yang paling dekat ambil mayit. Ngono lo. Nego ilmu faraid. Lah cuma neng sedurung faraid niku empon lebih neng belesaki. Lah pidatuin biasa mbik kiai nego. Mon padu biasa datang. Niku aku lumpok saja ahli waris. Niku saja ahli waris engki pak. Detok sedurunga kuntoneko napi kila nyamana membagi dek hartanah paling sepo sampean. Neka kan ahli waris. Niku sampean neka umpamana oleh seneng na penten. Ki seneng pak. Umpamana tak oleh, ki seneng. Detok. Jadi siap untuk menang, untuk kalah siap duruing. Senang untuk oleh, senang tak oleh. Umpamanya sampean oleh sekone, kita napa kor hukum saya ngatur. Umpamanya oleh banyak, alhamdulillah kor hukum saya ngatur. Wah, mohon senai kesampean biku lebih saya bagi. Tapi mohon sampean tak poron kalau berjalan hukum nikah. Mau lihat kulah ini napa? Ngokum neko. Betul. Nah, makanya neko yatur kada dento. Boleh pernah sarang yaimu yit neko berdeneng daerah kusat, berdeneng daerah lauk. Dek lauk taman. Niko tanya, tunyan ake. Ada entek kula mulai jam 10 hadir sampai jam metung. Tak ada dengar. Ahli waris anak-anak pada anak pon aku rimpok kapi, karya anak situng tak dateng. Burung tak iso bagin. Dak dem situng, wae sosol dak pandaan takaran. Situng dateng neko pon jam setengah tung, aneka tanya aki, pon tak usah hukum. Tak usah hukum. Kenapa nek reng tua pon lemare. Reng tua bila saano den to. Tak usah hukum pon. Oh, mun sampean tak usah hukum ki pele mana napa? Ah, Allah kate opo? Cing bulan nek nganu akin hukum den to. Saya cepan pamat ni kisanekan. Tak kok saya oleh sekone ning ngamuk, dak oleh saya benyak den tadi. Biasa na den to biasa na, geng biasa na. Kisut mun ngerenge sulam mun sampai ngocak ais hukman. Bener. Bukan hukum ini, bukan hukum. Munda tu murtad. Ais hukman. Ning sulam. Benih hukum ria. Mun saneka neko murtad orang sengoca dan to niku. Mangkane mun mendating masalah ilmu faraid nika memang betul-betul orang faraid itu orang ahli, orang napa nyaman orang ahli nerema pun. Sekone nerema, banyak nerema, tak oleh nerema, oleh nerema. Jadi pon pasrah sepenuhnya dak hukum niku. Sing hukumin engki gotu ning lebat ning hukum Gusti Allah adalah ilmu Al-Qur'an dan hadis. Wa asnalan ngalam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atas sahabat. Wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi hum ing sahabat anil kalam saking bicara pil qadar ing dalem pasten. Kanjeng Nabi niku ngelarang abahas masuk pasten niku. Arab padagian. Kiburun dan pasten coba, pasten bagus dari Allah. Mari ponan. Pasten coba, pasten bagus dari Allah. Tahu saat abang boleh. Pasten coba, pasten bagus dari Allah. Abang boleh ruwet nih kawan. Jadi orang ngajin aja. Apa benar kader? Iya kader Allah. Dan munda ya Allah Taala tay sazina munda. Nanti pasti seksa. Tay Allah Taala tibi senyeksa. Di neraka si Allah pemasok dan neraka dento. Itu makanya kanjeng Nabi sengit benci kanjeng Nabi abahas masalah qadar. Kepastian niku. Kan ngene itu pisan. Mun kula sampean. Coba bagus area dari Gusti Allah. Oh, mari pon tetekkan kun teman. Tahu saya tabung boleh di atas. Mun tabung boleh ke atas ruwet dekian. Ruwet. Ya. Makanya kanjeng Nabi wa nahahum anil kalam fil qadar. Wa qala lan dawu kanjeng Nabi amsiku anil qadar. Ndak enak ambun niku. Amsiku ngekero sira kabeh anil qadari saking bicara qadar. Wa ala hada istamarra sahabat radhiyallahu anhum wallahu a'lam bissawab. Nika bade pengumuman ki. Manabi cakancah poron hadir